عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم. On the authority of the Commander of the Faithful, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah, the blessings and peace of Allah be upon him, say, actions are but by intention, and every man shall have but that which he intended. Thus, he whose migration was for Allah and His Messenger, his migration was for Allah and His Messenger. And he whose migration was to achieve some worldly benefit, or to take some woman in marriage, his migration was for that for which he migrated. It was related by the two Imams of scholars of Hadith, Bukhari and Muslim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangguan ha kama Islam amoyin masimasiin kog iban baya manayng hog sin programa sin kami di Halidaul Islam ha programa ngianan sin kami Al-Quran wa Sunnah. Alhamdulillah ini katagnaan sin kami sin adlaw hamisyadto tiagnaan na mo ha panagnaan ding ha mga hadis panagnaan amoin nakulek hi Imam Nawawi ha kitab niya ngianan ni Arbaun an-Nawawi. Tiagnaan na mo ding ha amoin hadis awal amun innamal a'malu bin niyat amun kaya riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. So manjari alhamdulillah mga palangkuhan ha kama Islam in yadto nasabot na sin kami sarta kaya pagdiskasan nalilay marayaw siguro na to karasahan amoy in tiagnaan na mo ring hapanagnaan sampay pahinapusan sumakawa bukon katan sin lawng takapaiddahan ataw kang kalabyahan sin hadis yadto nasabot sin kami katan tiyo taring hamakapaiddahan nasabot sin kami sin adlaw yadto karna sin kakulang sin wakto iban lawng ta sin mga lawng tabi mga yan pa kami nagtagna wala pa biya mga ragbos nalilay sin kami haamin halilayan sa rayaw-rayaw karna sin namin lawng ta yan pa yadto biya mga lawng ta nagsulay-sulay sin namin programa sin kami adlaw yadto. So riha ini in muna niya apit kami lumaton pa amon hadis si Karwa sumakawa hakita sing kami
Biya mga long taon pa mapatut sa buton na mo, kalabihan day nga hadis panagnaan na mo inalilay sin kami sinadlaw hamised to. So di na kami lumaton madto pa amon hadis si karwa hingga suway na long tabi mga madakayray. Alhamdulillah ding ha mga diin na kagawas-gawasan sin panghati sin kami iwan siguro karasahan biya kana Sheikh Zakaria Muhammad. So alhamdulillah ding mga khulasa at tawakan summary sinamoyin kay pangadyan na to sinamon adlaw hamised ko. Kapalihalan sin hadis ini laung ta in hadis ini nasabot siguro to karasahan ding mga sahalaka hadis. Si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sarta amoy in napi biya na sin ari sin mga sila nagbaktul sin kakitab-kitawan ding nakan Imam Nawawi iban na Sahihul Bukhari, Imam Bukhari, iban sini Imam Muslim, kitab niya Kitabul Jihad, demikian hay amon kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, nasabot in hadis ini bang nato kitaon, dayng hapanagnaan hadis yulat si mga sila laung ta magtatasnif, atau akan musannifun sin kitab. Amoralong ta inamoy in dito hay napusan na siulat amon kan Imam Muslim, kitab niya Kitabul Jihad, karna aon maksud niya malaggo, alhamdulillah kaya nila irasing kurun to kalasan mangmayta niya sibutang hinapusan sinamoyin lang ta kitab niya inamon hadiset to. So rin mga kulasa amoy in summary lang ta nasabot siguro to kalasahan kaya bayta hi Abdurrahman bin Mahdi in hadis inilong naman arada an yusanni pa kitaban palyabda bi hadisi innamal a'malu binniyat. Haway tahi Abdurrahman bin Mahdi isyusyulong na in mabaya magbaktul kitab na suway niya long na tagnaan in kitab baktulun niya hahadis amoy in nasabot ini innamal a'malu binniyat. Amoy timbayta hi Abdurrahman bin Mahdi hatungod sin hadis ini in sa kaula-ula bang aon dayng kato niyo mabaya magbaktul kitab apalihalan sin agama labi marayaw intag na anta hahadis na sabot ini. Sampay na bayta si mga ulama, walau nawahadal hadis ahadul ahadis allati yadurud dinu alayha. In hadis inilong na hamuok siya ring hamat hadis-hadisan si Nabi sallallahu alaihi wasallam amoy in doon naglirutan in agama doon kaniya. Yung sa kaula-ula, limigot in agama doon kaniya di hadis ini. Sabmayta kiyabayta hi Imam Shafi'i rahimahullah law niya annahu qal hadha alhadith sulusul ilm wa yadkhulu fi 70 baban min alfiqh. Law hi Imam Shafi'i rahimahullah in hadis ini law na amoy innamal a'malu binniyat sulusul ilm bahagi tu sin ilmu hati niya hatung kabahagi sin ilmu hamuk barian amuna in palihalan sin hadis ini simud siya paparkala pangadyan pag-agama in sa kaula-ula 1/3 in na sakop niya. Sabiya na sin kiyabayta sin guro to kalasani katuan Zakaria Muhammad law na mayta siya sulusul ilm kiyabayta Imam Shafi'i sulusul ilm 1/3 sin ilmu karna lang na iniibadat sin tiap-tiap hang katao amoy in umma si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala tuminggil law narihatu ini hikaisa ang pagtaon ibada qalbiya hikarwa ibada qawliya hikatu ibada fi'liya. So law na in ibadat tuminggil hatu sa kaula-ula nasabot niya hatu ini in ibadat lo nga ibadat laway ring hapangatayan ibadat sin pangatayan, hikarwa ibadat sin pagkabtang, sin pagkawal, demikian ibadat sin fi'il, kakahinang sin tiap-tiap ang gawta balang sin kita niyo. So rihay nilong sin mga ulama, nas dilang na tumingin ni pagtawang ibadat. So ring hatu ini, simud din din hadis niya pagtawang ibada kalbiya, ibadat sin pangatayan. Nalangkum sin hadis ini paliharan sin pag-ibadat, suku sin pangatayan karena nasabot diha ini sin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat in sa kaula-ula in maksud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam magpulang maglabi in ammal ibadat lang sin Nabi suway siya kasabtanan sin niyat
pamarayaw karna sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mahasil mo marayaw in pahala day nga hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana. So riha ini bang mukitaon in hadis ini laung ta nasakop niya in pagtaon ibadah kalbiya. So amoyad tulong Imam Shafi'i rahimahullah in hadis ini na hadal hadisu sulusul ilm. In hadis ini sumud siya laung na day hatu laung ta hatu amon ginisan sin ibadat sin anggaw takbaran iwan sin kaptangan iwan sin pangatayan. So hamuk siya part laung hatu yad to amoyad to. وَيَدْخُلُ فِي 70 baban min al-fiqh. Giyanapan pa Imam Shafi'i rahimahullah in hadis inilong na tungod pa in na mala'malu bin niyat kabayta sa Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhul sumud siya fi 70 baban min al-fiqh. Sumud siya pagkapituan bab atawakan lawang sin pangadjian ilmu palihalan sin fikhi amoy in lang tasyara hatungod pag-arama pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy ni umat Islam inding ha mga kalaguan nasabot sin kami lang tasin hamis ya unding ha mga faid dasin hadis ini. Damit yan lang hi Imam Ahmad rahimahullah lang niya usulul Islam ala salasati ahadis in papakan atawakan puunan insa kaulaw la kahukutan sin agama Islam tuminggil siya long narihatu hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya baita na hikaisa long na hadisu Umar amin hadis nasabot hi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu amuna innamal a'malu bin niyat. Hikarwalong napapakan sin agama amunain hadis o Aisyah radhiyallahu anha. Amin hadis kiyaway tahi Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amunain hadis masyhur man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Amo riwayat man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa rad. Kiyaway tahi Aisyah radhiyallahu anha inilaw na hikarwa ring mga papakan mahugot sin agama Islam. Ikatulaw na amon hadis Nu'man ibn Bashir. Hadis Nu'man ibn Bashir amon nasabot si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law na innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabiyat sampai pahinoposan hadis. Amoy ini in mga tu hadis nasabot si mga ulama labiluwan na Imam Ahmad law niya paparan sin agama puunan sin agama in sa kaula-ulat timinggil in kakusog iban kaparon sin agama pangibadat tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala nasabot di hato hadis ini. Alhamdulillah amoy turing ha mga laong tasamari amoy in nabatbat sin kami iba sin gurko kalaswan sin amon laong talay mabay hammis yaon. So rihay ni mga umat Islam kalu-kalu insyaallah subhanahu wa ta'ala aon pahikaganap-ganap sin kami muna yari in gurko Ustaz Zakaria Muhammad amoy in gumanap insyaallah sin mga pangadyan ta tungod sin amoy hadis ini karna on palong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innama likulli imri'in ma nawa in sa kaula-ula amura in mahasil sin tiap-tiap manusia amoy in magaamal ibadat haagama Islam manawa in mahasil niya ri indi inna nayat sin pangatayan niya. So insyaallah subhanahu wa ta'ala panganapan na to haguno to kalasahan in lilayan hatungod sin hadis ini yari in guno to kalasahan itukbal ko kanya in law ta microphone as Sheikh Zakaria Muhammad falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah yadto in sa reyo-reyo long ta mga pagbuhi magbalik sin panuntom sin kita niyo. Alhamdulillah amin liabayan na to. Aun pa hikakanat putiyo-tiyo din dito sa babi namin to hadis na sabot niya hindoon riwayat sin Amirul Mu'minin Umar ibn Khattab demikian amin hadis biyaita sin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha iban sin hadis hi Nu'man ibn Bashir aun riwayat hi Abu Dawud biyaita niya sambil lang niya aun nakawa niya riwayat hambok dengan mga ulama hadis amin nagtipon siya lang niya hadis
bihan sampay nakatipon siya kapatan nga ibu hadis. Dahil nga kapatan nga ibu hadis yaon amoy in bang biya kato kimawa siya rin do namimput tireng hamin labi kapatan nga ibu hadis nakawaak siya upat nga katos. Dahil nga upat nga katos yaon amoy in masi-masi niya ini pini ang papini pangibarat biya mga uno yaon miumos niya inamin kapatan nga ibo pa upat nga katos. Dahil nga upat nga katos yaon miumos niya na siya binupat nga katos maun pa amin nakaitong siya ini kapatan hadis. Dahil nga kapatan hadis yaon miumos niya na isa sampay upat hadis na kuman in nakapin. Na damikyan inya tutiyag na andaring hamin hadis panagnaan innamal a'malu binniyat. Sambil imian hi Abu Dawud long niya yakfi lil insan fi dinihi arba'atu ahadis. Mamarahin na long niya hambuk manusia tungod paparkala kapag agaman niya in upat hadis. Kaisa niya amo na long niya in innamal a'malu binniyat. In hikaruan niya amon hadis long niya ini dasin hadis si Aisyah radhiyallahu ta'ala anha man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Isiyu in maghinang at tungod pagkala pag-agama amin inpuunan niya bukon dahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam inyan katan hisusulak kati niya di man jari tay maon sin kita nag-aagama sin agama Islam. Ito in hika ini dua niya hikatu niya amo na in riwayat hi Nu'man ibnu Bashir amo na in innal halal bayyinun wa innal harama bayyinun sampay pa amin biya na sinagi pakay na po siya niya asal da ini makawa na to da ini mapangadli na to da so rablamod siya ini ring haamoy in hadis arbaun an-Nawawi insyaallah subhanahu wa ta'ala susumon manjari in hikaupat niya ini long niya la yu'minu ahadukum hatta yarda li akhihi ma yarda li nafsi. Sa kaulaw-la kaya kanapan into nasabot ka inayadto sinambuo at niya lamod hapag agama inamin yadto tungod paparkala sintay manghud mo iban sinikaw parsugpatan mo iban sintay manghud mo amuin in sa kaulaw-la in mukarna mo hatungod sintay manghud biya dasing ginhawabaran mo bang kasakitan siya kasakitan na kausap bang siya makuyag suwera kausap siya suwera siyang kaukuyakan biya to lamod yan to ha amin tungod pa ini parkala pag-aramata ang painto na sabot yan to taltan to sa diya to parkala sin pagpaamo sin kita sin amin hinang amin dia akan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi kami namo yan to in katan amin napatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam di na to manjari kanapan di na to manjari dagdagan insyaallah subhanahu wa ta'ala namo yan to so in mga pagkala ini biyasin nasabot ng tulong niya in manusia tungod paparkala sin pag-agama doon siya dihilan sin Allah ta'ala pahala at awaron tong basan in kakahinang niya hamin na niyat niya. So in maana niya, ikaw in magpalaggo sinini amal mo, ikaw in magpanahot. Ikaw in mag-ayad, mahinang mo siya ibadat sampay paadlaw akhirat, iban ikaw rin sabihin maglawa ka niya. At niya, suway siya tumutog doon haamoy in pag-agama, amunin pag-yanon lang niya, ikhlasun niya. Ikhlasun niya. Suway in ka-ikhlas harap pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban suway siya kumugdan haaturan sarap. Suway siya musab biha ni pagyanon kumugdan din dito hasara amo na yung tiyatarang sin paho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam so uno hinang wala napatarang sin Rasul wala niya kiyaway ta inyon pag-agama suway inya to tinggalan sin kita suway kita ihiminang sin ito sabab inya to katantan hikalupas sin kaisa niya waktu ta malupas karuan niya in pag-ibadat ta nalupas na isa biha sabab yung katantan, hanggang kita magtuyo mag-ibadat supaya kita makahasil karayawan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa milim mga inilim palalong sin Quran. Yari halaw man sin pangadyan tayo ni, halong sin ini
ini episode tayo nilaw ta, amin Al-Quran was Sunnah. Na, weta ka to ha Quran, ini ayat ha suratul Shura, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, man kana yuridu harthal akhirah, nazid lahu fi harthih, wa man kana yuridu harthad dunya, nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Laong niya, hisiyo-siyo in kaaunan niya, ba't maksud niya, magtuyo, mag-ibadat, atau maglagkarayawan, din diha babaw sing gumini, ba't karna maksud niya, asupaya niya mahasil yan tukan hadlaw akhirat. Ini tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, gamayan, ganapan namo pa. May ta ganapan. Sabab inambok ang malhinangon mo, tumbasan sin Allah ta'ala, hangpo. Inhangpo, bang siya marayaw in kaayad mo, dahil nga hangpo, sampay pa, ini pila, pakapituan. In kapituan, lipaton pa sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampay pa 700. Sampai pa rin Sampay pa amin di na magkatimba-timba. Law sing bahasa ta sa humun sa rinday. At dependehan niya. Dependihan niya. Akan na ito, dito ha amin, uno-uno inyat mo, dito ha to kao dihilan. Tumas, na sinagita kain na, ikaw magpalago, ikaw magpatiyo-tiyo. Ikaw magpataod, ikaw magpatiyo-tiyo. Magpalago, magpanahot, ikaw. Ikaw yun naman. Ang kanami, sinagita ka, kahapon yan to, ataw ha amin nakauna yan to, lang ta. Inamin niyat yaon, amo unin, ini magbatok singkatan hinang. Makapaamo kaw sing hinang, iwan amo ni magtugila singkatan hinang. Unoy niyon pardo, unoy niyon wajib, unoy niyon sunnah, unoy niyon katantan. At yun, maminigi siya katuan. Maminigi singkatan hinang. Biya lang tasin sa bahayang ini, biya sa bahayang zuhur, sa bahayang asar. Asar. Sibo-sibo sila 4 rakaat. Sa kurong mapinigin sa bahayang dengan zuhur, dengan sa bahayang asar, dengan niyat. Dengan niyat. At yun, niyat mo yung magpinigin sa bahayang siya, bahayang niya. Damikyan yung hinang mo halawm niya, intindog lingkod mo, ingkatan simbabat baton mo, pagduwa mo katan, niyat yan to yung makurul na tumadto katan. Magpaamo sa hinang, asupaya ta di kalupahan yung mga yan to katanta. Bihan, naman yarilaw niya, man kana yurido harsad dunya, nu'tihi minha, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Aw nambuk riwayat, ay habuka ay ni ayat, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Yan kala. At inawayron to, parbahagian niya, maana niya, in Allah Ta'ala, dihil na kayo mo yung kabayaan mo. Sabab di mo mahasil, bang kawala diulan sin Allah Ta'ala, wala dihil kayo mo yung naming kabayaan mo to, di adon niya. Dahil mabawahan lang akhirat, wayron na to. But karna, mga katautay manguran, impag-agama, amin diarasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dito mo mahasil in karayawan, kakal dito hadlaw akhirat. Na in kabayaan mo, watlaw mo, hasilon mo na riya dun niya, kabayaan mo rin mo na matawa, na mayroon na kayo mo rito. Way na kayo mo akhirat. Biya na si mga hipanglang kayo mo, law niya in usog, di man jari maguno, magpakay bulawan. Mahita ito. Sabab, in bulawan, nagtatagad kanila rito hadlaw akhirat. Manlabis ang pidun niya, lamyas bilang lakit. Na, kita mo yan. In maka, sukrong na rin, di, way na kayo mo Way na kanina hadlaw akhirat. Biha. So, kyawa na rihan niya katuan. Liang kau mag-inom sin alak din di heni, kasupaya aun alak tiya tao kay mo dito hadlaw akhirat. Biha. Nabang mo kyawa na hindi hadun niya, naway ka, way na kay mo dito. Biha. So, bukun hadya katuan na, bukun hadya lang tabi mga way pahala magawa niya, sa gaman lang ta, bang aun nil kanes na hadlaw akhirat, peta sintuan na mga ayat niya, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar. Illa na. At inaway mahasil niya, baka mahasil nila, pinarkadyahan na mismo nila. Amo na. Biyaso nila. Amo yan to. Na. Atin niya, hindi hadun niya, lawakon mo, inadlaw akhirat, na hindi mo makawa. Amo yan, in mga bariman, depende ratuhan niya. Bangin karna mo magtuyo, na hindi hadun niya, karna sinadlaw akhirat, amon pagyanon long niya, in mga bariman, hangkan sila, maug hadun niya, karna sinadlaw akhirat. Ang paingkapir, hangkan sila maug hadun niya, karna sinadlaw niya. Bihan. Sabi ni Katuan, may alap sa natin, kita lihadun niya ini, isa kawan, nagtanong kita, mag-harvest sin karayawan, sin dito hadlaw, gana-gana. Nagtanuman ta din doon niya ini. Hangkan na kita masuman doon niya, karna sin karna sinadlaw akhirat. Sabab di mo siya makain ng law akhirat, bang ngunit labayan di. Sabab na rin ikaw magkapanguno. Di ko siya tanuman, di ko magpupusuan. Namo na ba? Oo. Biya na sinaming hinang kayo ni, nagtanong sa ini kita. Nagtanong, alhamdulillah.
Allah nagtanong. menja'alna minal mukhlasin. Naramik yan, dahil nga mga tawi at simano siya, amuin maus, hakaus niya. Dahil hakaus niya, malaraking niyat niya. Kalupahan niya. Kanawita damikian sin Allah Subhanahu wa taala suratul Isra. Ayat ini hangko tagwalo sampai pa ayat hangko tagsiyam long niya. Man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha. Ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Nah, isiyo lang niya ingkaunan. Siyo naman siya. Ingkaunan niya, wat amin hasilon niya magtuy-tuy, kawaon niya magtuy, rin dihadon niya ini. At ini maus siya simpahala. Maus siya simpahala. At yun lang si mga kamaasan ta, amin mga taulong niya na masub basindali. Masuk At sudah. yun masub sindali. Pag yanong dali ini, amin suway kita si mata nila hadjabiha. Kamu yan to. Kamu adto, nung sila makakita na suway makawa nila. Makawa nila magtuy. Biha. Maus sila katon, mahasil nila yung namuin, pahala magtuy. Naman na ito. Amo na yung dali. Dali. Way nila kaya ingatan, labi mahal ka in lugay. Amo na. Unin pag yanong lugay, amo na yung dalawa. Adawa. At na yung lugay ini, naamoy yung subay ko, lumabay pa kao ini lumabay pa kao ini uji unsin Allah Uji-un subhanahu wa sin Allah ta'ala. subhanahu wa Lumabay pa kao magsabar. Tandasun, sunod lang mo ta. Tandasun kao, sabab yung pagsabar yaon, hindi ka pataod sinamal mo. Ipagganap sin ko na Ipagganap. sing Amo karayawan. na yung pagyanong kain na, najid lahu Fiha. fiha. Ganapan na mo yan to. Subhanallah. Nakita ka. Biasin pagsukor. Man ko magsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, hanapan pa sin Allah ta'ala yung mga yan. Wala in syakartum la azidan. Lazidan na ko, masya Allah. Ganapan ang pagganapan. Magtatao. Yan, natin na misan, so pa may ini amal na hinang mutiyo-tiyo, inuno niya, impahala niya. Sabang siya tumaod, kaganapan. Tumaod na. Nabiha. Naamo yan to. Nalaw niya, indamik yan, misan pa yan to hirir sin Allah Ta'ala, ma nasha'u liman nurid. Hangin pipi na siya sin Allah Ta'ala. Isun kabayaan Ito niya. yung kabayaan niya. Bihan. Thumma ja'alna lahu jahannam. Manjarihad law akhirat, imbatukon nila rito. Apinarka. Amunain, apinarka. Waliyahzu. Jahannam. Yaslaha madmuman madhura. Uwos numanam sila rito hato tapahon landang-landangon bihan. Uwos sila na inamuin sa hina-hina manusia. Makananam sing kahinaan. Dito hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiha. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Hisiyo-siyo law niya, inamuyin, imaksud niya, but impiupuhong niya, iniyat niya karna sin adlaw akhirat, ampa niya piyagtuyuan hinang, liyawag niya, na inamuin paglawag niya yan to katantan, sumagawaon sarat niya, sumay siya bar iman, ba't mataw din nagdalawag? Sin kasannangan. Bihan, sa sumay siya, awon pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa mu'minun, Amo yan yung sarat niya. Amo Amo yung sarat. siya tagapag-iman pa Awon Allah pag-iman. subhanahu wa ta'ala. manjari paulaika kana sa'yuhum mashkura. Na inamin katan sinamuin piyagtuyuan nila ito, sin mga bariman, amuin piyagtuyuan nila at awaliyawag nila ito katantan, na hambok ito pagsukur dakula. Kalaguan ini amuin bistahon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. So may ta, impagsukur patuhan Rabbul Alamin, dahil nga mga salagulag ibadat patuhan Rabbul Alamin. Damikyan dahil sabihin pagsabar. Pagsabar. Impagsabar. Simudag to mga tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan ni namin mga kalaguan mahasil sin kita. Tungod pa amin piyagtuyuan tabihan. Damikyan dahil nga mga tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, awan hadis dito amin kain ito. Man arada dunya. Man kanat dunya hammahu. Man kanat dunya hammahu. Riwayat Ahmad ibn Hanbal. Man kanat dunya hammahu. Farrakallahu Alaihi amrahu. Wa ja'ala faqrahu baina aynayhi. Wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qad kutiba lahu. Wa man kanat al-akhirah niyyatahu jama Allahu lahu amrahu.
wa ja'ala ghinahu fi qalbi wa atatu dunya wa huwa rahimah. Masya Allah. Kita kau impian bidaan sinami maksud harap pa ini adlaw akhirat iwan harap mari pa dunya. Banglaw niya inya angan-angan sinhamuk manusia. Amuin mahasil niya kasandangan di hababaw singguma ini. Na doon hayan beta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ini hadis qudsi. Man kanatid dunya hammahu farraqallahu lahu amra. Pulak palikon sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkataan sinami mamaksurod niya. At iniri siya makawatok paamuin ini at na may ginidayat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Doon nakakinang na yan. Nadi, iwan naway na hidayat. Way na hidayat. Way na baraka ka. Di na sinatala baraka. So, ingkataan di ilan sin Allah ta'ala hidayat, bang siya tumayma sin panghindo. Paghindo. Ang sa to amin lang niya beta kato. Quran, kalau paham pinamin ayat. Hindi hilang da sin Allah ta'ala hidayat, amin tumayma sin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magtaat siya, imana niya amin taymaon niya. Wa in tuti'u tahtadu. Bang siya, bang kau magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hidayatan ko sin Tuhan Rabbul Alamin. At yung syarat niya, pagtaat ka, halakan sin Allah, ang pagkahidayatan. supaya nasir mo hidayat sa Allah ta'ala. Na bang kau ini di magtaat kaniya, amo natin pulak palikon ni katan pagkaradam. Wa ja'ala faqrahu bayna aynay. Salta hiwutang ing kamiskin do na otsin dua mata niya. May taer to. May tayo si imbiyeta haotsin dua mata ron hayon. Sabab in manusia yari in uno ami in ini pambiyak kato nakabubutang ha matatain kaibukan uno ning kaibukan mo kabian mo kay mo at inesuro ning tao napsu uning kakitaan sin dua mata amoy tuin lang tabi mga kaibukan sinamun kaibukan nila amoy niya turi amo tin manayat niya amo natin namin iniurulon niya biya na barakallahu amrahu wa ja'ala faqrahu bayna aynay. Na in kamaya in kakitaan niya katantan misan pamukon kaniya kay bukan niya. At tinawero na katwan nagbusped ang puso no. Way na kana. Way na iging kana. Yuklas din do naon. Biya. Napag-ubos yan tulong niya ano ito? Sumunod. Wa man kana dil akhiratu niyata. Di sumunod pahambo. Long niya wa ja'ala faqrahu bayna aynay walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu. Santa way dumagbak kanya, way rumatong kanya, bat malain ka na mo rin suko-suko asal sinallahu ta'ala. Nakasalat kanya. Bakas na lang ta kyasu ko sinallahu ta'ala kanya. Alam tiyan pa siya hina niya. Amin kyasurat na mga alam tiyan pa siya hina niya. Alam na di way naganap. Way naganap. Kaya kung kakitaan mo rin hambiyay tatakay na ito, inallahu ta'ala ganapan pa kaw. Ganapan pa ang paganapan. Dahil hindi halun niya. Kasupaya marami ito pa adlaw akhirat. Na banglaw niya iniyat sin hambuok tao biya mangkana niyatahu. Mangkana til akhira niyatahu. Banging kaaunan sin amuin adlaw akhirat amuin tutug halaw sin ini pangatayan niya. Amuin niyat maksud niya, hakawhi niya, mahasil niya awin adlaw akhirat. Jama Allahu lahu amrahu. Hati niya hatulon sin Allah Ta'ala kanya in pakaradjaan niya kataan. Mana niya awon hidayat. Isanin ako malawang na siya, yato yung hidayat sin Allah Ta'ala. Tunyukan siya pakataan marayaw. Maambit siya sin Allah Ta'ala, madtupa mo yung patudyon pahinang marayaw. Tunyukan siya sin Allah Ta'ala, madtupa kataan marayaw. Basta sin ang hidayat sin Allah Ta'ala. Jama Allahu amrahu. Wa ja'ala in ghinahu fi qalbi. Hiwutang in pagdaya halom sindangan. Hati niya aun contentment halom sindangan. Amo natin kana pagyan. Amo natin kana. Satisfaction ka tuwa ng tao nini. Batlong sinini ini Ibnu Abbas dahil habay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysal ghina bikasratil arad walakin al ghina ghinan nafs. Amoy in yauning sambatan mo yauning contentment halong sindangan. Mamarahi kayo mo mataod matiyo alhamdulillah. At inaamoy ito katon in saraya-raya manusia na ang manusia ang satisfaction ng pangatayan amo na to diin na in kaya ruhal ka na siya ng Allah Ta'ala yung mga nikmat at ina magmasukor siya ipasukor niya sukor niya po Allah Ta'ala kaya hinam niya marayaw na amoy ito ka naman gari impian bidaan
tinya to, ubusin niya to, jama Allahu amrahu, wa atathu dunya, Wahya wa Rabi. wahya rabima. Masyaallah, dumatong hirhin kanya yung dunya, misan pa rin niya kagunahan. Buku na ito yung piyuhong niya. Bukon piyong sa mabuhay. Sa hiriras ng Allah talaga niya. Akhiratin piyupuhong niya, sumagawa hirhin kanya yung dunya. Alhamdulillah, subhanallah. Biya. At So, ila mo ni kahalagaan ka kung siniyat na. Na, ano niya. amonin halkasin namin niya. Kita gawin to. So, may ta, in biyabay ta yan sin Rasul sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. In tungod pa amin pagkala long niya sin dunya ini. In dunya, dihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'tid dunya, Man yuhib. man yuhib, Wa man wa lam man lam yuhib. Walam yu'tid walam yu'tid dina illa man anara. Kita tahu. Indun niya rihil na sin Allah subhanahu wa ta'ala, haamuin, kakuyakan niya, iwan hindi na kakuyakan. At niya dihil ha mga sila kakuyakan niya, manin mga bariman. Iwan dihil niya, rin sa kabukon niya kakuyakan, namin magkukufur. Sumusulang sinamindaakan niya. Natuwihan. Na, yan to katantan, amoy in jima jato halawman na to ini, piyapag sisiwo sin Allah subhanahu wa ta'ala ibigti singkatan. Hay siyo in lumawag sin rijiki. Hiril sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Siwo da Muslim, siwo da bukon Muslim, siwo da way pag-aramayon kanila katantan. Na, in tao na Tubong-tubongan sila sa Allah talaga. na inamin tao nag-aarama pa Allah subhanahu wa ta'ala, inilisap kaniya. Sa muna yaon iban rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakamuhi niya pa yaon na iban rida. Iban pagbarakat Iban barakat. Yaon na salbihan. At isin barakat katon mahinang niya tungod pa pag-ibadat pa. Na. At niya bukon niya na makakunhan. Bukon na kakunan. Bukon niya na kakunhan. So, mahinang niya nga ito papag-ibadat. Laton niya na pahinang labi marayaw hinangon niya. Inkatantan kumugdan pa amin mahinang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo yan, inamuin din ha mga piagbidaan long tasin parkala niat amoy niat pamarayaw. Damit yan. Tungod pa parkala, lawi-lawi na. Amoy tungod pa amin piyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyandakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna, biya na sinagita, naimpun din doon na ito parkala. Amo na yung ibada kalbiya, iban sin ibada kauliya, iban sin ibada fi'liya. Na in mga inikatantan, haamin nasabot na inikatan, di sila ini manjari mapuklas into ini. Suway sila ini nag-agat. Nabubutok sila. Nabubutok sila katuto. Manjari amok din kanila mata na. Di. Bangkira tanakan hamok din na Di dumato. majukom iba di masampur Di na na. ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. Di na. Sabab ini on sumay siya mag-agat. Sabab inya ondeng ha mga sarat hikatay ma sin ibadat sin ini Muslim. Sin mu'min. Ang pinapagtakon siya katuan din ang mga surot kabulol ibadat. Amo na kabulul amal atau kabulul ibadat mantubihan. Suway siya roon. Bang way roon doon niya yaon mo hihinang insara. Niya nakadnakaw. So pamabi ang mga sambahayang yaon. Manjari hinang mo siya. Kurik kataan in ruku, in tindog, in sujud, in katan. Biawat bat mo katantan in dua ahlaw niya katan biawas sa mo kurik. Bang mo aturon, sambil hisulat mo, wayron ta makayan rong. Correct kata. Sa, wala ha dyan nakasuling ka ikhlas, Po Allah subhanahu wa ta'ala. Hatungod sa ibadat. at tungod sin ibadat, way na. At minsan pa nagkaamoy kakahinang niya. Amoy hinang niya. Bang in ka-ikhlas dito, wayroon, Wayron na way na. wayroon hasil niya. Way Hindi mahasil. mahasil niya. Nahiwatang mo isa. Biha, ini Ikhlas. ikhlas. Ikhlas pa Allah Ta'ala. Manjarin hinang isa, wala dito. Amin ha, piyang daakan. Yan na sin mga hinang biha. Na maghinang kami ini, kaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magdua kami ini, kaya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukon siya, kaikhlas patuhan. Sa mabing mata, kaikhlas patuhan. So niya makad dito hapyang daakan Ang sin Allah Allah ta'ala. subhanahu wa ta'ala. Amin na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab in kaikhlas bukon punan kita din kato. Amin lang mo, ikhlas sa ako niya Allah, aprobahin na kako. Sa diha pamatayan ka ay magkita. Bukon niyang pa-aprobahan sin Allah ta'ala ka ikhlas. Bukon. Biyaway tak dasal, bihainin ka ikhlas. Ampay niyan, tiyang daakan, bukon na jahatin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil nga panagnaan pa, dahil nga aming daak niya panagnaan. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Hunafa. Hunafa.
Kita kau yan. Hati niya, dahil nga panagnaan, pasindaak sila Allah subhanahu wa ta'ala, asan nito, ini, diraak na sila kataan. Mag-ikhlas po Allah. Mag-ikhlas pa Allah subhanahu wa At tinakatuan ka na nabi-nabihan, nakauna rin ka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ayun. in sila na raksyon Allah ta'ala mag-ibadat, suway aon ka ikhlas pa itong bulan nabi. Biya na si Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Amo na. At na siya sa huntol-huntol, dabang ka-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakataan sinibadat niya. Amo na in mapatutaupihan ni masinguran, hatong pag-ibadat po Allah. Amo na. Iba na mo rin sabi ni Yupihan, Yung biyan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa siya nagbuhi, sing kasunat-sunatan, si Nabi Allah Ibrahim. Alayhisalatu. Biya namin mga paghadji yaw. Kataan ahon si namin hinang doon haon, iurol in sunnat, liawayan si Nabi Allah Ibrahim alayhisalatu wassalam. Biha, nang kana ngiyanan yaon, apo sing kita. In Nabi Allah Ibrahim alayhisalatu wassalam, kaamaan sing mga kanabihan. Biha. Sabab anak niya karwa-rwa Nabi, Iban Rasul. Sabi siya katon, uswa sa uswatun hasan, qudwatun salihah. Nabiha. Sin mga Iban, sila minum sabil biya pagkambal in pagsalawat ta. Maun pa Maun pa amin ka Nabi Allah Ibrahim. masabot. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nagkakambal. Di man diri siya marutas. Sabab inamin hinang ito, amo nato yung hinang sing ka-Islam. Bating pagyanon Islam bukod sa hati po si Rasul. Bukod. Dahil panagnaan pa. Amo yun din, aga masingkatan ka na diyan. Ara masingkatan kanabihan ka Islam. Islam. Yurol na singkanabihan, Amo ang na. rasulan, haulihan na yaman nakauna. Biatok sa dyan magtubihan, yurol magto. Inkulang giyanapan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inamin nakalawi, iignay sa bihan. Bangibarat mga pagkaunyon, pialuhan. Sa ayaw na. Complete. So ayang mamaya ito katuan lang tayong mga syarat, sinikatay masinibada, sintiyap-tiyap hang katao, baang yaunin ka-ikhlas po Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ka-ikhlas, amon niyat, mang sa himinang sinibadat, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya katuan sinamon hadis sa sabot tagay na amoy inbeta si Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal si mga manos siya amoy nag-agama, at tawakan himinang sindaakan sin Allah, sa imaksud nila karna sin dunya, ang kaibanan karna sin akhirat. At inadihay ni magbistain Allah Ta'ala dahil mga niyat nila, minsan pa yung kakahinang nakamo, bang iniyat nila bukon karna sin Allah ay ka-ikhlas, at inadi da jumatu inhinang nila, sa kauladi da kandahan sila talang singkarayon na tungkol. So yung hadis na ito kaya nakatuan, katalang si mga ulama, tungkol sinamulong na man kanatid dunya hammahu, hisyusyuing kaaunan sin amuyin pag-agaman niya. Naghinang siya ibadat sa imahal ka kanya pagdunya sa kaula-ula kawaan niya inpahala sinibadat niya diha dunya. Ang sinallahu ta'ala Rasulullah barakallahu alaihi amrahu. Butasun wala karatunda sinallahu ta'ala pagkarajaan niya. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Iban atin niya papanjali yung sinallahu ta'ala inka miskin haut sindua mata niya sa kaula-ula pangatod niya ginhawaran niya katuan biya mga barahadat sa jasya. Di pagkansuhan mamakal pagkaon. Biyan ko. Hati niya, amo yan tuin, di nga mga siksas na lo talaga nila katon, ha? Di ajab na ito sinalaban niya. Sa paita, hatat kala mawaya siya humasil kaagi sinpuhungon niya indunya, hapahala sin ibadat niya, instead na kawaw niya akhirat sa piuso niya rihadun niya, law sintuan na hilil ka niya, sa way na kanya adlaw akhirat. Indunya, di ganapan sintuhan in rejiki niya, amura in bakas na surat kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin lang tabiat nga rito, amuin asal kaya surat halong pasya sin pagandangan. Ina niya. Ikatuan piya tampal, aon ning mga sheikh long talag patampal. Biya daw sin sa kaulaw rin hadis ini. Biya law na supayo mga kapahaman tamarayaw, biya sinamuin lang na mukta o naghajat. Mayuhaw siya, mawaya siya minum. Manjari nakalaway siya amuk tinda-tinda atau amuk bay. Nangayo siya tubig lang nang wakato inda at wakan bago di lima ako tubig mainom nakalanok to din wow ko ini. So lang si mga ulama in kali lang na sinamuin tao piya ngayon niya tubig ito mainom di kon siya dihilan tubig hadya lang tal mga hituang mon kanya pasimod niya. Sa hitluon palong sinbaso in tubig ang pahiruhal kanya in tubig halaw man sinbaso. Madalaw si mga ulama in tubig di hay nilong na bang tahidalil himisal biya lang na sinamon akhirat. Nangayo kau tubig, akhirat impya ngayo mo. Akhirat diyo mo, in baso ya dulong na amin dunya. Isa ka ulo yurul kay mo in dunya katuan. Paululon sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya mo kay matatkala akhirat in piyuhong mo. Biasin tubig na ngayo kau mainom, bukun hadya tubig indihil kay mo sa miagad sampay sin baso diuhal kay mo. In tubig misal nila akhirat
in baso, biya lang na sinamin dunya. Dunya. So lang na in-opposite niya katuan. Nangayo kaw isablaw na baso hadya. So pa manamos ka uta nangayo kaw ila dili ba ako baso. Busi ako baso. Tanto lang na nirihil kay mo baso hadya wayron long tuwi. Nabiadahan tulong na intaon nagpuhong sindunya, di murul kanya in akhirat. Ang kanay Nabi sallallahu alaihi wasallam may tadid to atin niya, walam yu'tihi minad dunya. Di hiril kanya sinallahu ta'ala in dunya, malengkan di indin na bakas na asal na sulat mon kanya suko-suko niya. Pagka in akhirat in maksud mo, sinibadat mo, karna sinallahu subhanahu wa ta'ala, pusoon mo yung karayawan dito wala akhirat, biya dakaw sinangayo long mutuwig, nyurul kay mo in dunya, amo na imbaso yan to, biya danong sinabi sallallahu alaihi wasallam, wa atat kud dunya, wa yararin. Bang in maksud mo, karna sin akhirat, hagadat mo, sampai sin dunya, murul damon kay, niril kay mo sintuhan in dunya, intana, dilan sinallahu ta'ala baraka in kabuhi mo, sarta in rejiki, insyaallah, ganapan sintuhan kay mo. Para halbo ko na mo yung maksud, pure. So, amen to katuan hindi mga long tabi, mga kasawahan, di hilal misalan sin mga long taulama, hapalihalan sin mga hadis ini. Atin niya in kita, suway to rin maksud takar na hadya sin akhirat. Sawa amo yan, hindi ha mga syarat sin ibadat. Suway kar na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlasun niya, nung si mga sila magkakabdang, hasupaya in ibadat mo, hati niya, aun kapuradyanan niya, aun karayawan, dito ha adlaw mahuli insyaallah subhanahu wa ta'ala. Iban in muna hangkan yan bihan in pagpatarang tayo ni. Sa muna hanggan kita hinang sinallahu subhanahu wa ta'ala manusia. Supaya makapagtagipon kita. Insyaallah. So limahil kita maripadunya, supaya amotil lawakon sing kita. Amin tungod papagkala, pag-ibadat. Pag-wayron, miyaksud sinallahu ta'ala roga, ingat supaya kita makapag-ibadat. Man kari-kari na kita dunya, wala kita piyasaran sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari kita piarahan rasul, iwan kita, amin urulon sing kita supaya kita rikaw nita. Yaon katantan sa kita magurul, sa kita magukay, sing mga yaon katantan, magpaamo sininang, matubiya. Yari kita dihilan alta, sinallahu subhanahu wa ta'ala, kawayan niya mahinang tara pag-ibadat. Bihan. Sampay sim kamiskin yun, subay na mahinang pag-ibadat. Allah subhanahu wa ta'ala. Sawa bintaw, halawang kasigpitan, magsabar siya, nag-ibadat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inta o yaon, halawang kasanangan, nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagsusukul siya pasal sin mga nikmat yaon, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inya to dipindihan niyat mo. Inyat mo. Bang, yaon kay mo in kamiskin mantubihan, wala mo na hinang pag-ibadat, nalugpas. Dami kiyan in pagdaya, doon haon, yaon na nikmat sin Allah ta'ala, limisan ka makapagsukur, dami kiyan nalugpas. So, yung mga inikatanta, biya na sinalita, amoy in long niya hambok din nga mga nasabot doon haon, in kita riyataan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papag-usahon kita, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, papag-usahon kita, sinamin way puunan. Wayron puunan ka. Magkausa kita sinong puunan. Wayron puunan. Biadahan ka. Amin puunan, lantabor. Wayron lugian. Mahita, di wayron lugian. Inagdil puunan kay mo Allah ta'ala. Subhanahu wa ta'ala. Inalta din nga Tuhan. Sampai simbaran mo, rinda kaniya. Rinda kaniya katan. Ingkatan si inaon mo, halaw man si Kwanong, rinda kaniya katan. Way kaya lamod mo rin haon. Ang kanalong sin ini Sekul Islam, Ibn Taymiyyah, laysa lil insani min nafsihi illa al-adam. Wayroon na hinang sinamuk manusia, pawaran niya mula yung kanway. Sabab kita, umuing katan, yari kato, ding hatuan katan. Allah subhanahu wa ta'ala katan. Kumaon ka, insiyungit mo rin din. Ikaw niya nagtuyo. So pa, manag ini tanong ka. Nagtanong. Impuunan, imbigiyaon katan, dalay kay mo. Pasulig Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kaya nin lupa, ing katan, ing tuyo, ding Allah subhanahu wa ta'ala. Wala puunan tayo ni. Subhanallah. Wayroon kato katwa. Wayroon. Provides ng Allah ta'ala. La ilaha illallah. Ang kana, biyanin yung kaluhi kayo mo, sino wayroon? Way ikaw nagpuunan. Ang kana katwa, biya nagbus, imano siya, humingat pagtag-ipon pa Allah, sa tali magtag-ipon pa Allah. Mano siya, biya nagbus katwa, way sipog ha? Amo na. So, biya nagbus, way utang na loob ng sa magmawisara. Amo yung provide ko sa singkatan, kagunahan mo. Imaksud pa pag-ibarat ko pa Allah ta'ala sa wala na kopya sipitan sintuhay. Provide yung katan, was di mo pa mahinang. Pag uwas bang ka mag-ibadat ka niya, rin niya kagunahan. Hindi na kagunahan niya, para kayo mo rin. Para kayo mo. Ang kanagatuan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhal insano, makakarra ka bi rabbikal karim.
Tagos biya, tagos. Amayat ka. Ikaw la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amayat ka. Wayroon puunan mo. Ah, Amin nauno piaglugtuan mo roon katan. mayroon. Hilutang mo lang muna, bang isa ba ko wala nagbibiya kan ngini karon. Bang isa ba ko wala nagtuyo, nagulat sang sa nagtakantan. Mangita, impikil mo aming kusog dihil ito. Naaw ning tibot mo yung katantan din mo kunito ring Allah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Hati niya katuan in kita, hari uno-uno na hari kaya butangan, taroon na kakamiskin, karaya, law ta hamalam, hamakusog, hamalasig, in pamaranan, aun sehat marayaw, atau nasakit, mahinang mo yung katan, ipag-ibadat Ipag-ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun suwaya dyan kung makapag-ibadat hawak tuwa korayahan at mahayang. Mahayang. Asaw ka miskin di na makapag-ibadat. Ataw alaw masjid Alam sadya. masid na sadya. Ataw ulan po sa sadya. Atin na haununuhan, La ilaha illallah. hauno tampat kaya utangan mo inibadat, hinang marayaw mahinang mo. Bang mo yan hatin na jajagahan iupik sa inang Amo daw na. tadaakan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sifat ka doon simbar iman daw ta asyakir wasabir. Damo na. Magsusukur, Iwan si iman magsasabar po Allah subhanahu wa ta'ala. Hangka na na-ajaib in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mapagkala simbar iman. Sa buhay manupas kakahinang niya, waktu niya, mahinang niya katan ibadat po Allah ta'ala. Amo na. Sabi Nabi na may bang siya ratungan kahayang, magsukur po Allah ta'ala. Ipagsukur niya ito, ikarayaw ka niya, sarta ikakanap sing karayawan niya. Amo na. Bang siya kadihilan ng takaputulan at tawakan aramala at tawa musiba, panandas ng Allah ta'ala. Wala siya nag-complain po Allah, nagsabar siya, namigyan, ikarayaw ka niya. Amo yan tulong sinabi sa salami, sifat sa mga bariman. Ang kanakatuan di hadis ini, aon ding mga biyak na basta po yan, kung kita biyak magka katawahon ko biyak gato, sinamong suy-suy sabi ako sa bunalan niya, nakaasawain ng buok usog, long ta, bukod na tuod siya mga dagos katuan biyanin kapogi, long si mga bistara, Ilamin usok. inusugo, at niya biyak mga bukod na si Hansam tuod, nakaasawa siya babae lingkatan. Masya Allah. Doon man siya nakaasawa, doon sila biyak lang tanadityaon na, nabariman si Musibo katuan. Law sin babae mo nasawa niya daw narang biyak gato, huna-huna ako law na. Huna-huna ako law na mga 90% insyaAllah. Nag-insyaAllah sa siya katuan. Maray ilaw na, insyaAllah, panghirusin Allah Ta'ala, in ikaw na ang iman sinako, sibo kita papaghulaw sinto halong sin surga, hadlaw ang ulit. Nasampay katuan, nagkasubuin ba na niya kanya? Ilaw narang, unuin biya mga lawang tabasehan mo. Unuin hinang mo yung dalil, may takaw na kaiyan, in ako, iwan sin ikaw, halong surga, insyaAllah. Nalaw narang tayong huwi ako, biya niya lang na yung mga, hanggang ako na kaiyan, halong surga kita. Sablaw na, in ikaw, karihiran ko sin Allah Ta'ala biya kako. Hatin niya biya sin lingkat ko ini. Nagsupor ko po Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa karihil sin Allah Ta'ala inako mon kay mo. Habya na lingkat ko sin ikaw biya dahayan. Karihil kayo sin Allah Ta'ala, karihil sin Allah Ta'ala inako kay mo. Nagsupor ko patuhan. Naman dyan nilang orangin ako isab. Karihil ka sin Allah Ta'ala ka kung ando nagsabar na hadya ko. Isa ka nga tabi, nagbos biya ang pagkainsulto sa tiyo-tiyo yan to. Bang biya tayo maunyan to, di marayaw. Ini ka, karihil sin Allah Ta'ala ka kung nanginan ko nagsabar ko po Allah Ta'ala. Sabi tayo, ikaw diyan niya ka ako, pagsabaran. Nalang na nayon ko yung Nabi sallallahu alaihi wasallam na may da, asyakiru wasabiru fil jannah. Inta unang sukod lang na hani, matbiyag ka na sintuhan, iwan nagsabari sa hari, hindi inya karihil ka sin Allah Ta'ala panandas, sibo sila halom sin surga. Hanggang na lang na inahinang kuya tubiya mga longta atin na basehan, insyaAllah bang mayan ini kau mesin ako halom surga insyaAllah. Kami at tubiya mga dahil nga mga longta katuan kakahinang atin niya in kita tupot na dyan magsukot pa Allah Ta'ala hari hindi na nekmat karil kato iban magsabar hari hindi na isang panandas amoy in karil kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sabat mong katuan in kabuhisin kita liha doon niya wayroon nuway maksud malingkan pag-ibadat pa Allah Ta'ala. So mahinang mo pag-ibadat diin hal kaya utangan mo. Uno-uno pagkatao kaya utangan mo. Miskin na ka, rayahan na ka, mahinang mo yan kapital, ikapag-ibadat mo patungkol mo Rabbul Alamin. Para mo rin kasanyangan katuan, mangkausin mo niyan lihadon niya, aon tali unta kasanyangan kakal, dito hadlaw ka na ka. Bang mayan, iniyat mo sinibadat karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, may sinabat ang hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, yadto rin mga kakaus-kausan sin kami. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala amuin murah-murahan mga yadto pagpatumtum sin kami. Muna yung ginawawaran na mo
sababing kami na ako baran kulong ko bang amiin biya mga makabatok kami makawasa kami mga kitabbihan mo namo na baran namo biya tumtum namo Inshallah. magtubihan na sir tayo sabihin kami na manglapay amin mawaya lapayon bihan na insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami hindi insyaallah amoy in papag-unay-unayon kita niyo Inshallah. Tintuan Rabbul Alamin hamok lugal insyaallah sa rayaw-rayaw lugal dito ka adlaw ini Insyaallah, ini adlaw kiamat hamin mga sila tumayma simpang Hindu so yung pang Hindu ini mga katawtay mga oran bukon sa inileng kamo bukon kay den kamo biya dasin Rasul sallallahu alaihi wasallam bukon day sa den kaniya in katanya day hatuhan Rabbul Alamin in kami ini magpasampay sadya maun pa ini hadarat sing kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala makatayma kita niyo rin ang mga pangadyan nito misan na kuman haupo-haupubihan kadar kakaustosan sing kami na masi-masi kami ini biya na sinagi sing kami wala sa kami ini biya mga nag-niat biya mga yari na kamo ingkatan panghati masi-masi kami ini nangangayo suhod pa Allah subhanahu wa ta'ala habang mayan kanapan kasintuan Rabbul Alamin in pangingat sin kami insyaallah subhanahu wa ta'ala na hati ko baha in waktu ta ini yato masuk na hati ko yung biya mga waktu sin kita na isab maghrib na hati ko baha din na kita tumugto Inshallah. tuliyawan ini insyaallah na pagbalik na to ito na isab sin albaa na hati niya garapan na muna isabi namin pangadyan sin kita mariati ko dito na kita di si Karwa Inshallah. insyaallah subhanahu wa ta'ala na dua ay kato Alhamdulillah, mga panahon kami sa batsin ko kalasahan dahil kami riha ini bukon ini nagpakasaula-ula at daw tanang Hindu ikaniyo sa in kami way maksuddo kayo maling kami ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah sa taing kami rin di long tana di indi nga mga kihati-hatihan ng pang Hindu sa Allah subhanahu wa ta'ala kaya sampay sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang karaos-kaosan ipasampay sin kami haamuin na wasa na mo marayaw ibang kapahaman marayaw arapon in wala na mo na kapahaman marayaw nasuway na insyaallah kawatukan na mo long tain na mo in pang Hindu amin nakaamo ding haway tas Allah subhanahu wa ta'ala ang pagkamilong tabi mga magpangwa sa arapon in kami di kami makakuha din ang pagtapon manusia in manusia tempat magkalaw magkasa iwan magkalupa na bang aon ding mga kabdangan sing kami dana yung grupo kalasahan katon sa Muhammad insyaallah bang aon lang taling mga kasaan lang taling mga kabdangan namo atau kan wala ka mapanghinog sinarama inad to baha din kulang sin panghati namo iwan ding ha sasak si syaitan kamo ara po ni nununo na lang tanaka amo ding panghindo sin Quran habay ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na insyaallah amo yad to inding hatuhan na to Rabbul Alamin sabab may tain marayaw inyan daw taling tawfik kamo sin na Rabbul Alamin ara po ning kasa inyan ara kala ding mga panasak sin syaitan kamo insyaallah subhanahu wa ta'ala sambat siguro kalasahan in kami maksud bukon kami lang tamang pagkasaula-ula sa in kami maghinang ibadat patuhan na bulalan min damit yan in kamo ni murungog na hinang isang ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala kalta in mga sila lang tamang hindot tungod pag-aarama ting naman kamuliran iwan sing kawuruhan wayroon maksud insyaallah mungengkan magpatarang sin pag-aarama muna paragbuso ni pag-aarama doon ng pawaran amoy in biya na sin pagparagbos sin Nabi sallallahu alaihi wasallam kasahabatan mangbiya din sila nag-aarama amay tinukyuhan iban singulan sin kita niyo supaya long ta magbarakat in kaboy sin kita niyo dunya akhirat sarta niya ilmu may nang natulog ta makakadam insyaallah ipagbag na tuha adlaw kana in ang karaywan sinabalat na to mura-murahan mamaid na kami halap sa kasahan assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in اللهم اجعل استماعنا هذا استماعا معصوما وتفرقنا من بعده تفرقا مرحوما واجعلنا يا الله من المتحابين في الله والمتمسكين بأوامرك واتباع سنة نبيك والسنة بنواهي اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وعلما نافعا ورزقا طيبا وأملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن بطن لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عن امير المؤمنين ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. رواه البخاري ومسلم. On the authority of the Commander of the Faithful, Abu Hafs Umar ibn al-Khattab, may Allah be pleased with him, who said, I heard the Messenger of Allah, the blessings and peace of Allah be upon him, say, actions are but by intention, and every man shall have but that which he intended. Thus, he whose migration was for Allah and his Messenger, his migration was for Allah and his Messenger. And he whose migration was to achieve some worldly benefit, or to take some woman in marriage, his migration was for that for which he migrated. It was related by the two Imams of scholars of Hadith, Bukhari and Muslim,